Boleh juga ni Pro session 4 teh akan ni ke video mentang ya pe ya ka result jong ka DSC ri boy mo kini ki post ba per la mi ki result teng ya pe te ki bun ha ki candidate ki va pas bun teli ki post mo don ki va pas sau teli ki post uju ubre don ya pas san teli te ka de ka jing trim ka jong ki tengen pe ya ki kerteng jong ki candidate la ki jong ki post mar ki bun ma result of successful candidate for the post of fishery demonstrator kene ban kong fishery demonstrator. Following a successful candidate for recommendation to the post of fishery demonstrator, Roderick Nongkenre, Sil Tribe, Karen Dahun Karmoplang, Sil Tribe. Kita arngut in order of merit, naga fishery demonstrator. Then next post, Forestar 1, La Perlin, Ringhang on reserve category. And next, PT instructor, Braveheart Umdorn on reserve category. Next post kena changeman for the post of changeman Simeon Melimngap or category Don Bok Lang Lakhiat Pinjanai Lang Nokse Wan Shan Bok Kharkongor Ba Kin Show Lepas Liang Sambor Lang Rentatiang But Sipol Timung Nyongut Yaga post changeman. Then once a post driver result of successful candidate for the post of driver. Topasing Kesokia, Vicky Nelson Sim, Martin Dingdo, Balapaka Bala, Ribor Singh Walang, Emerald Kar, Mickey Molong, Rowell Starlingdo, Samuel Damon, Marpan. Kandaingut, jong post driver. Next, kapus supervisor Kanungo. Ne yoi moving star namsau on reserve category. Next, maribun post bagan ekor Gram Sevak, Topasing Kesokia, Sil Tribe, but Roderick Nongkendri, Topasing Kesokia, kena ke post number 2, layo ang tihan yang ru, te kena di Gram Sevak, layo biang arteli lami kerteng. Then for post of enforcement checker, Don Kupor Lingdo Marshalong, Lombok Sim, Topasing Kesokia lightly. Baristar Melimngap to passing layo lai tali post ti habjet itang kawai hi ini ti la long tali kade ke jing trim ke jongki ban mi post apro bagi laban pas apro na kan tali ki post ai kane bde for post of store assistant Shilpas Imyong ini ro I pas bun tali bha Shilpas Imyong ting se pe irteng ang ni kate number 1 Tresar for post of Tresar Shilpas Imyong baar kane ke post mirteng bandar rihun soklet moving star namsau ne ro ke post ke baar moving star namsau ni langut ke post Tresar inde ki habje bitang go way post of mandal Shilpas Imyong post number lai kane Bante Scam Kharmalki Charles Walang but searcher G moment hangnya don bayo nagi garu searcher G moment post of Monda. Next, surveillance worker Bandarilin Soklet but moving star Namsau. Ini rula post number lain macam surveillance worker. Kin habje di tanggawi nami kandungan dan post of forest guard 3 Shilpas Imyong balai na basau laklan tu Bandari Soklet ru bar na balai tu laklan sampai jimapi na dapulin itu tadi me pin daplang nombri Kershan lang dingdo Niki Marai post of forest guard 3 and post of LDA kini khambun marine Shampang Nongshili Bashanbok Molong Mitaling Minsong Ignatius Nongrum Jennifer Sweetie Kimdej Moving Star Namsau balai na basau turul mixteng Emerald Pengrup Lambox M, Yan Lingdo, Judge Khasono, Alvin Rani, Ebenezer Marbo, Denghun Shisha Mary Lingdo Nagandri, Claribel Christi Yawim, Bante Scam Kharmalki, but Man Bhalang, Thaba. Khandrimgut post LDA. Tang itu hi result kepada jongan nega Riboy DSC Riboy mah Riboy district nopo district selection committee te la kajung jagi post te congratulations nam ta baro ki bala pas ya kini ki post te nam ta ki post ki benang wan te 4 tip tarik exam la nuru te kin sa pen tip hi kata tarik man exam te ta kan ki nyup tip khule shubun